Jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng channel YouTube-nya Charlie Alfaruk. Terima kasih. Review mau mami mau bubur sarapan. Ini rasa ayam sama brokoli. Dulu makan berdoa dulu dedek. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Dedek emam. Mami. Yummy. Yummy. Karena suka nih dede. Iya, yummy ya. Ini buburnya rasa ayam campur sayuran brokoli. Iya. Mama minta. Punya dedek ini. Punya dedek. Punya dedek. Pinter ya dede ya. Iya ya, pinter ya. Telan dulu. Ini namanya dede bohai. Bohai undu surundu. Tak kendu. Pinter ya. Yummy. Aku suka mama. Aku suka ini. Ya. Undu. Undu surundu. Tak kendu. Anak cantik, juga lucu, juga pintar. Suka ya dede ya? Yummy ya. Iya. Dede suka ya. Lagi. Dede Vio smart ini. Smart. Mama minta boleh gak? Minta. Punya dede. Punya dede. Pinter mama ya. Dede smart beautiful. Iya. Gak boleh begini, kakinya harus yang baik. Pintar ya dede ya. Yummy. Dede lagi breakfast ini. Dede hungry. Ya. Dede hungry nih. Dede lagi bubur rasa ayam dan brokoli. Yummy. Delicious. Pinter banget ini. Anak mama nih, smart nih. Mamanya gampang. Ya dek. Mama gampang, iya. Gak boleh.
Mam, Dedek mandi.